Mara wengi mwancho mwarigano chile chinsa isa na isa tonenusu ase Rabat Casablanca ase ense ya Morocco ase minano vya Africa Cup of Nations vigendrete chinza ichie china chile ime ya London England chiko sori chabangina Euro Women niko chigendrete oro korende ime ya USA ase chiko sori cha South America chigendrete chile chinsa isa tonenusu ikagame ya Ndizi TV korenga nensa ye producer ya Petra Mokera niko chile chinsa ikomi nenusu cha Morogoro ukwari na somo Morogoro we chiko sori kurbono we komo erio nchenkoro Omosae James ondia kite top scorer to baisa osuka. Maro wengi na domo nchumuri to kwariga ngo chagame ya Ndizi TV obansubo mugusi NMS chiko sori kurbono we kachinsa ikomnebere astra chukwana amangana mangi gore chiko sori kuru ime yagusi tusuke Kenya twende isiku yagusi torigere ingi kende tasama merone Africa Cup of Nations ensemo yabaswati korende karoto chiko chaga credit kongo twaradoro mogani ime studio oito chiko twarigere ya amangana ao igoro yechiko sori sana echakisi county Nyamira county yani Usiengima rero ase studio niko tobwate Mageka oyora secretary general wekiombe ose FKF ase county ya Kisii karibu sana Mageka. Asante sana uzokugarika se studio ne ari tukya rero ningwa kamya mono ko chetora ragamba kimana michezo yete ya Gusiere Gusii na Nyamira ninga after today ntumanya ga yumupira yitu Gusii yo guchigochi enga kitware ngege gari omwelyo tokwanete gore emechando imenge chitimu chinyinge ku Gusii chigwetera oikrabonega ngiora kwanire mechando kieri mwanyare go solve oikrabona kiara ango mutinywere. Asante sana yo mintoso kuboli erio Gusii tobwate mechandere inabaza ko ni class farm na marakabere tobwate mechando infrastructure na mechando ya resources amana infrastructure iyo metegodi na serikali lakini yo minto nditoko debaka sai njitina rora kindi yonsi kyo kolekana asama na infrastructure asama resources chirocho nindo cha bantu baito well wishes bagana ndikunya kukonda team cheito akaka kila mbarawe ikera kubaki wangu kirikibende kokorwa team cheito aseri tukoria regional league nchigendreta se county ya Kisii wikirabone gangate wetira seviti inkiura kwanere is there any changes muna ngai wetire kurumambi wikirabone kurura na itana nebti weta Gusii ito na Kisii na Nyamira kurumambi lakini changes nchiro akekagara mupira itora atenire saulia entege tangani ila magana bachezaji officiating twatware chi meeting isato ni birabu twabare sire because itoko kwa capacity building so kona chake club kechimwa tware chi meeting na barabo twatware birabu clubs meeting ye birabu ya regional twatware meeting ya banana and last week twatware meeting Tombe igo emu itono kubeka ko before na nzrachi asumupira lazima mwakaransa mwara arambya abantu amachiko ito Gusii na Gusii umupira machiko naya kyagera twanyote most team chetu jango bwata machiko wo chege team mapema na inde gatokira some of the teams karaba abachezaji bakuruge team bachikurwana risiko lakini bono kera twabarange twekaransa tukanyora bantu bange mama yimachika nagaza naro ikira kikerenge kanetu arangire chitimu cyo ukwenda semina ne vya regional league bono iga inkiura kwanire chitimu nchigenda to korokie talent kwa sababu bamura Gusii talent teyo kabisa Gusii mupira no genda kwimburigiri chitimu cheito cha Gusii chire 16 no genda kirege tina bokurigere mupira wate bakwiri mupira no Gusii asetayo mupira tayo no genda ali nyansiongo genda ugembo ogenda nyamache ogenda bomachoga onde bwensi okunyora libaga etime club gende yonsi kwaka okibale talent chiri Gusii ende yuka oyo mitona basiko hotebi ne resources baburete bona inumna federation gose kyombegete nete engoyeme yake ya Gusii plans kiye chirimo abekire wikira bona iga bona ga chiti mche ase regional league ni second league county league ni second league bona ase transition kur first league which is second league inki mwa abekire meche yani mibango kiri mwa abekire
twatwara first league tuikaranza tukarangira birabu mekati metanga ni twatema mupira tuyo guchaka league muna bantu baito bali comply na machiko ito machiko matangani lazima tumane bachezaji barabyogwata kyara ntoko ndegetiyo nyo uchezaji rero mambe wakiroyo ikiniri chiko twabigeri ya kabere tukateba lazima kire club kianda kia makigeti lazima kire club ke provide security kyala first season twatwarte season iri kwa roche ne county ne regional chise hichi kabachiko toka esauli tutagwate security that is why abona sekele ye ko mama na etani ko last week aboro chi improvement nero kyana na etana ni ndo cha basikali mbaro kiro monto mbato ele mbakuwa ekende ki abwate problem ko team na magala chiri fari we have agreed bona chiri fari monto gudi fari te ku kunka to ko chiri fari atambe ocho ngiye ko gera bona mwa change sheria ko mnati referee ro atambe tari ule ko maybe within the reason there is a problem ya magana aba mo chirifaji ya da ni timu ne ya no shabiki akara no shabiki kwa nyombo ya akubuye firimbi na lero basherekea kigoli yawe wana tokateba teto chirifali atambe oyo tamani yabu umupira atende de kyara ngwe gwale ngali yabo bone kero korusi referee asatambe orochiteri koreta expenses chinyinge no akera kero muchezaje wa referee wakanjiba sichabo standard payment nero na indi tute standard officiating kana oro anyomo mumi no kobugi bono tokakando kataba tikatuko tamachiko twarusho muntu isiko ochobugi ogenda atisolonga sabo akumpira igo magana ebese rotiri ya issue tutagete quality officiating kero to kwande yoro ya michande ni mugeta una FKF wasamangana yengo ase county ya Kisii aina mangana wa kwana ase federation wona una ye secretary general ay Mageka umuchando noro lyokorana oyo noro oli ngirusisko ya federation umuchando nabokonyara kuba solid mapema umuchando kyo yorocha oyo tangano yo kwana abachezaji baito ande bateo batwali meeting bwagamba nabarabo ekende kuruna beto bisi yeito problem twanyori emechano twanyori bise birabe nende nero tukunyara gukonya eyimuna nchimundi bigeri nakonya nakonya iri munda okuranga club kino ne yase inari osken kwagenda oro kwabachangisi nende muna no kubakwana kwala abasomi bosa because neri buya kwasomya machika bana mamino kyara mamambi nende ngutabasome tingoja kubasomya machika atagendera another thing twanyorire most problem twanyorire nabarayi baito abarayi baito indinanya oli personal bali tayari kokonya babira bito abarayi abokwana mbali bakuboli biro gose mbali bono bari power was maybe na as a ministry ya sports as a county ya Kisii abarayi baito nabazikomini mbali balime na bali bakubuli kyara na yabona kubuli oli nabona oli ka nkolokere ni engaliri liyote tukona kubole enchugu oli bwenchugu akwali enchugu kwaonja bono nabona abarayi baito batete kubuli chikuna bolukanga machitinga kibaje baitana na bakulonya abana machi lakini inchenere ngaki yaito oyo minto ngotebya tobwenda ko change attitude yaito cyane nabiro sumupire myaka 10 munia kobe coach na bimne team manager bona akire kobe administrator egento torage tikusiete ne attitude change abantu bitu barona cyumupira gose talent ya gusi nero lakini kirukuri abantu bitu mbali kirure talent most abantu bitu banji tournament lakini umatekero ukwandego ye talent maybe umate no muntu nabo ukomo kyaro umate rero na ka umupira kurwa next team ite asingochi okorangire yente kingiri ko itabando moyo kyara to maiti asogo chiko ngwake talent ya rokani next thing aingoiro ondeta yocha on scout koroge mashinani challenge to watu mnabono ese league ya federation to cha sub county wakera wa kwa promote the county kule county kwenda regional regional kwenda div 2 kwenda div 1 kuma kona NSL egende kako kera manto bito scout imbaro nimbwe ate kwegena engakiye scout y'abantu bito mnabono Kerote abantu bayo abantu barusi mono simba bagacha Shabana abantu bali gujere region bagacha Shabana mono machezaji wa Shabana ese ngucha lakini umaite bona karongo ko butora keibo oruro chire Shabana Shabana maybe totebetiriko ba promoted with KPL bado na ndage endelega buna bagota na che bona next season tiangende nonye Gusi FC igotoro chi Arsenal stagnant no okero kurigere dio manyete challenge ituno kwerwa
amangana team kwa KPL gosiko ganda guno kweli kwa ku team yomo kyara mune federation gazi ito no kumake sure team iri yabere the best in ro promote lakini imbwa to kwege no mwaka oyo ndutwarere Premier League team ense Premier so that ababana batwara omoyo banara usuka Mwanjo ore Ndizi TV ne message chigosora story na Secretary General wa FF Kisii County yore Ndizi TV karo tukonya ko bwatia mangana ya kuru ase chigosori nyora kurubono weka chinsa ikomenebere na mangana ya chigosori tabanga yotori etikorwa nyora botu watia so mtandao YouTube Ndizi TV News onyargo subscribe obeke notification karo ngakende ons tukobeka emiroberi yeito kwanyara konyora notification kwa manyumoroberi wechigosori gosomoroberi ondo bwensi uchakire bonega abana siasa bange mbagendete ko organize chi tournament oroche nere nchirengi ya maybe asogo search osekori gichi talent esinche ningwe na kupinga sana kyaira no Nigeria last week ndo the tournament mushimu ya Kisobure yagitwari nyagoto nena akorete akanyakora yakanyakwa kaenana na Simbarati nena bete kiae akyo kinga kiere lakini eitari njemunando cyo kwengane ne campaign y'abantu bako gutale talent akerote tukonyo mupire talent cyagusi amagana armarakana beke training o training coach after training coach training referee after training referee o choranga players ba kumupira ayamuna mune oyo tete komeke talent oberuchibe ya team yakani obakani registration obakani amagana affiliation so that koruwaroro na mako wabunga koruwaroro mako waira getuko ko ya academy obali scouting ikire kituranya konya gusira kirinje still nani ko bate mupira we tournament ko tokonya gusira iko to tebe ne strategy maybe abana siasa ba nyetumigete enchirenga o kubatika ne birenga byao yes yene so de mucheza awa utumia na bono nkora bolia ne kan kwero land na bantu awaka tournament ya CDF umondo beke CDF in a 1 week ko liye tournament yes bono kwanga umondo tumire 2 million in 1 week whereby abantu be federation ne bilabu bekalance no ba fa million iyo mupiro wa kumwa kumugima na ndo ligeri talent kyagala talent baketuko ko exchange program bakabaro kyara to ko talent o chesere nyawore usochetera magina ibonda talent we need exchange program abarua bacha toma compare abarura ningoyo uri yagatigati ikine gitogorabe ne talent togoros ngobono in short ngwana kiri uratebi asaba ngwana bali bakora siasa umatekera umuntu na maybe origere tigaiga umatena bokuma advice igorana kyabonete ko organize chi tournament kone kimna talent wetandi tukolie ko yandi tukolie limo obuya bwa embore badaye egende giroka nano te abantu bamni tonde bwenso to kweka tournament ya gusi egente getangani tiache karanse na ama obusawe federation ama chiko na amatangani gete tangani tori yeri birabu kibigo toka kyarenga kirero nyo monda go chobeke kala bukya mwabo federation mwe birabu achiasa kuruwabe ke program yo kurukwa capacity building yeri mara 3 o training coach o training nandale basa nyingi otago training manage referee is about 40,000 to 50 abana abantu about o train abantu about 30 udweteri warwaini aba instructors ache in 1 week aba train nabo kuyake ko choda ya ngakiana na nche na train nyerebe na onye coach tora coach chiche in 1 week 2 weeks owa kana na 1100 kubwa ko omondo chisawadi omondo yo lakini kere kwa train abantu abanje barabanga there is an input nero kubwa omuntu gotigana yegara tutigarite ya singo yo ya ime ya gusire kone ime ya Kenya ndobora ligari chitimu isato ikarabona ime ya National Super League niko chabere chikurusi wa seligi ekaro chitimu isato charo sirwa seligi sheria kieri niga kota una chitimu chiri isato echikura rusi kwanza toma kanyora chiko barelegated gose muna kiamangana yao chaba promotion ni tuja kama ngana relegation kurusi league ose yende mbone karo to kwana yora ya National Super League ama chika mara ara mange ichiko ndiro team na weko expel dibage yatoka muna team ya Zukeri muna Zukeri ya chete difuan aya team na weko withdraw kurwa mashindano muna team ya Dandora la vya na inde team na weko ba number last
Wano. Eko wala balas. I akare ekutuka liga ni competition ekere ku karansa ko kolgi bali binti bibyons. Bego to create team nero ya wuduraire, bego to create team nero ya lusigoro as per the law ya liga and competition. Des chiko diko nyara moko nyara kolegi team ko waro. Ama baga na moko feel. Trum eto kere muna one example NSL team cha so far just okay ni sato. Isato. Iko bone mine team endete yo chiko bare relegated. Team te kunya as per the law team to kunya collegiate from the league because already amabagali mutake tata to atokire. Iko bone te team ende onsi tigarete ni national super league. So far team te rabe collegiated because unless na reach korinde ndore se team ya team ya koriki. In the Premier League, you know, Premier League na promotion available way. Promotion is going to depend on amabagana renga are created for that say position here. If ka created kunane, the same 4 teams are go promoted as per the law. We krabone ke timu ya Shaban na Nigere na Mbaisa na number 6. Korende iseko bwase kimino kyarere wati timu ya Mwatate Nigere askyo we kana Mbaisa to. Noro nogo semeli omate once ni muna more federation ya Kisi. We komutu oro semeli na timu ge korugusi na into at least ngomanyanga kana to. Noro semeli na Shaban na jiko saimi ya KPL. Tano semeria intumuna bantu bagusiba onspi esa bantu mumupira ni stakeholders etutagiteshe bana etokese kende ko KPL na intutagenda to kurwana ngaki kyana madara ya rueto kitimu cha witru wana tuabere number 3 egende yo to sabo mupira shabana rero babuwe ne mipira otikale itatu ebuwe omupira bwo kabona tuganirete is fortune versus gusi football wena no mupira no determine fate ya shabana in KPL if gusi de kumochanite kwa fortune sako chance cha shabana kutoke premier ya vele open igo tigeto sabere shabana nyanto sabere gusi so that gusi nera it to make proud munaba gusi nabana bama bakina yana bana babakina so next time nabaro bakora kina banya bakina wana ka tochi kokora singwa na ito ya rero ngwa na kiri maybe ora basikuru maybe go just FKF Kenya na sana nta itokuwa nirigora ya siasa chigenderete enere nchira okirore gento kirwa enere nchira abana siasa babonete gotumika kwa nekibuna gosegotumika umupira buna campaign method yao esa maana siasa ya Kenya na siasa yende mono ntiamburi sa serikali yetu batumi sidemu na intuwalensa ya maana michezo kiagera bato tebechi stadium nchiyo bagacha barosia caretaker committee whereby caretaker committee igali na SNSL na KPL one of which answer I can confirm to you some of the chief referees Div 1 they are really cry whatever engeri yaba getie banya kwewa but inchige don't na was got to be a technical problem error wa wish a government na indenenga kine ya siasa but tige technical people wagende ba move up or move to the way forward so that at the end of the day but tige because as a federation to a GM yeah, it's a falle pack to college solutions. Yes, we are hoping a solution to have implemented phases so that the little anyare kokonya gusiye ito n'abantu betu ndi FIFA anyare ko igoro mupira abantu betu bane kokonyaka because we are depending on FIFA funding because all depending kwa monto mona sine government office na teba bezamba bwati you saw in the letters alika most federations challenge go depend on FIFA. FIFA yono igatoka ya withdraw. You some of the referees abantu barabango na chibeza ko ruoro when they are not getting some money. We are hoping siasi I think about 30 days what yeah 30 days kwera mupira gusina ogendera na Kenya charge. Lastly egento you can't go te babantu bamitu moso usi. Tutachi tikulike buya usije ito talent yiko eseki tuamuruka ni siasa ni talent yeah omo ndadete ocho dani no mindo kwa karu yira kindari kwa kabuya abandi batumire kibirabu konyora kibesa abandi batumire ebirabu ko de mo politician e club geti ne kiana tiga abantu ba mindo ne rengaki oyo mindo ndiko teba towe twabe kurera tiri totiga 31 days Never no MCA or Choro MCA Oromia. Never no Mogavano Choro Mogavano Oromia. No, no more senator, no more member of parliament. Inkina Kwana and once.
abona obaragere talent cheti cha gushichibe na inda bantu bitu muno no gochora turigeri muntu kiol tayari bakone talent chaito mbuye mona senge njogo genda gusanga gusugocha ase studio ito gwakira mbuye mona next time kero gwateringana karibu sana enero Ndizi TV tukwariga ni kero muntu okero muntu anyoro wansio mwancho murenda twendo mutimo komokego tukwirana tuchikorera mange ayo ari kambi ya Gusi Starlet to by South Square. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukobelia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Gusi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwumugusi Eduka yobonchoreria ya Kisi Mageka nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora abatiga Mageka, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mubwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mageka, the only money saver in town. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi
Mwancho mwerigana na kwarigana ya sentunda ya kabera stoch kolire mangi gore chiko sorry sana sana ayoga ndeteme kambi ya Gusii FC Gusii Starlets ene timu ya baswati yigo waka ase Women National Super League igono chira seleve mu timu ya Shabana korende tete mwerigana mo swati oyo mo itone na remi studio karibu sana na se Ndizi TV. Asante. Na omenderi yogi yekiara no mogosori. Okay na kiwa goroka samali dawo. Samali tankoro kulide nyawoke magere. Mogosori Gusii Starlet. Inche captain. Captain nambere ngoko wasari me ya Gusii FC. Namba 6 ye namba irenga so muntu liota maiti namba 6 na. Midfield. Ano muntu weta na kire egeti koro ekona mpaka ekona. Kare engoro ya Gusii go sego so me ya National Super League o se timu ya Gusii Starlet na kiari ngwa chakrete talent yo. Kero na lengo moke. Omoke ni miaka renga. Miaka nge 14 yo. 14 years. Nalikuwa maito no bwate talent yo kokosori. Na gachira sabo murana so agati. Na kana barabu mupiro libweli sakara. At the end of the day karwa ukora wa kalisa karwa so maybe high school ngayo somete kwanza. Ngajoini gonga secondary school. Kasoma ngaika form 3. Ekero ole game ya igonga no gosoretia se timu ya school go sen competition in dance. Na gosoreti tugaka omupira. Tugaika counties. Tugasoki United Girls. Lakini bakangira ngachiko bachesera etokonyoroka mamuruki. Obo boga. Ngachiko bachesera alimigoli. Karuonga manya koirena nande school kagemera masomo. Wono na kiyo kwa inyora ime ya Gusii Starlet. Gusii Starlet enaga chese ile kare Kisii United. Ya lenge na the rate coach Eneri Nyaberi. Tugaka kira tuako mupira uyu. Tuga wege kombe kia UNICEF. Tukaka kero na igete form karati gakeigo kero na tiga keigo gakole skuru kaira na nkanga tebo bono tiga ngake bono ne talent ya nenye gendere bose tiga ngendere bono na kiwa kolete ngo chita kuira go saka ko reta mpaka ime ya Gusii Starlet tiga Gusii Starlet coach ya ne coach yoyori na manyete bunango chesa konyona ara tigire kero ya asirete karati ngaraenda Nairobi ngori Nairobi ngachaka wono konyona angiri Chibuti agante no wate talent tiago tiko mupira ntitogendera kwa kumupira gaswa 2018 tuakire gocha turanda division 1 ngaki division 1 marenge mpaka saa hii Mageka National Super League kitoikire saa hii kero kuligera se timu ye no abantu mbalenga mora abaswati mbalenga moko gosori ororo mbalenga bono iga kubwatikana na toteberera ngwanda mwalenga we gosori mbalenga more saa hii etore 22 au mbaisa ine bali bagotoka se kambi ose bado ole merumbaro baisa ine na bange bale lakini bona abuna butorosa hii se kambi ekero kuligera se division 1 mwaka wose ne chitimu chinyinge ase National Super League chitimu echire chinge nkioroche difference kiere gati ya National Super League na division 1 division 1 competition yere iguru chitimu echo konyora chigwaka competition ye koba iguru erinde chipande guche Premier League Okay, bona ime ya Gusii FC yani Gusii Starlets ayune nyaroka gose nuna baiseke emechano nero mogwetera elisa na sana una baiseke gose maybe buna ayo moiseke kuru kiana ngokoru gosanya konyo merembo gokoru kwa magocha muchando kyolyo koro wetera sana omete kuna capitals na chichibolete ase serikali yeito ya Kisii County igabune tofereti teligo toabesa kositibesa kia sports ingo soka chiri bono gabuno batofereti koru ekero kwana igoro ya chibesa njisa ini muchando kyolyo wano mogwetera kara chibesa tayo yani ukonyora coach secretary na TM iba gostrago bono kelito konyora kena kitogo tumeka okera bono gana mbarenga more esi sai okoba yobole muri ubu chitimu
Sai ntangani wate chipoint 23. Ninuira ngamubati. Esi ntuto wanta gotwara chipoint 17 lakini mbato ira chipoint chinde. Ona ira ngamubati. Sai ne chipoint 5. Chipoint 5 namba ira ngamole. Namba 8. Asite murenga. 13. Motemete korende lakini mubona takoimukira kero mwete kana mwate chipoint 5 geyo malinzira bate oste bate point ebwate 0 negative negative wajiburi ni goto sanganero omogosari abo Gusii Starlets yogo tare michandere bagwetera na mangana ali mangagende temie kambi ya Gusii Starlets bono ekero kuligira umupira timu ya Gusii Starlets negero kombe kiaranga tengo ikira nora chiko sari cha Shabana nkiora difference ya aba Swati na aba murangine riero esi sai umupira wa Swati ole igoroko wa mura nge ko rode kosi aba iseke toko nyara gweto mamano tonyole kuende support abatora ke to endari support ke bono motaite yani totebe for example bune bintu bya mubuko torojia ikintu buna amahitaji rende tumete amahitaji y'kinyaruka amahitaji y'inaronta totemwete umuntu nabakonyora taite chibeso yondo takawusine changa bono muchando kioli bona kidi nako bol michando kili mugwetera inuna basubati bono konyora bono wente konyora bune ndagero koli ndagere buya uno muchezaji twale chinguru bono nechibesa rende kwanyora naye muiboliri ryarenga maitene naki mwana ne nakarasi gitegwa karo mupira kaigoleiru na wagocha ne sukari kwanyora bono kwanda nga utabati sukari umete chinse chisiko bakolipo koro muchezaji bamaitene naki oyu no muchezaji ogocha ulipire chibesa bamaito bwa chibesa lakini ntunto bwa chibesa koro chireni kubatika noko gosori kwa ime ya Gusii Starlets umate na narego kwa na Gusii FC kiaro umate Gusii ne chimo lakini kwa ya mone ya baswat Starlets ono ekaro ko sori me ngayoro cha sama tukume binonye umwaka yo mebere arokende timu ne arogo se club ke ngao ya kurangeri ta inchoto go sare nechi nyinge lakini umete East and West home is the best wono ntoko tamakuruka tuchikorosio oise konyora sige toko gwe bintu bya muguke bya toko anda tetebuna chinse chisiko nabo tokwenda nakigina bya koboli ne Premier League rende chitimo mete wono iga kubatikane namba mole go so me Premier League nako abutinda ite ko ngaina inkyo kora maybe mo wanta ko kora in the next time munyara ko osuka kuruabu mwenda basyo sa iyo kobe season ngo chire koera ngo chakere ndege tuna chikura chikoera ko chakatole season yenda wono ni season yeye gocha aro ngogoteina 92 around yene yaito kopanda tole kulima ene birengero bya yo mogosire Gusii Starlets korende ngoboli kwa gosori chiko sori chinchinga mu timu ya Gusii Starlets maybe gento umupira noro kwa gosore tukate umupira tinko eba gosego likete kwa begete okote batingo eba moment ke yarenge keto atiesete tournament ya omwesimiwa momaima ngeke wakorete mbakota ibe ego ligete na begete ngo chikora nyenyora na tano ninche numukali ndi na ndege ntongero maybe wakorete kebe ase timu maybe ukatugute penalty osoga tugutali bagete lyango cha kobakonya no ngo buge timu gete ento kende ngeli tole gwako mupira twa konyora twa ridi mistake happening ke red card inero no go cost ye team timu amwali bwali tuko mugaitwa tugaitwa chigoli sato akero kolire mono asaba ko sori bako go sori se number 6 so midfield tukwanira basacha no yabasubati mugo sori kyoli go chako kisana sana se midfield tukwa number 6 ese gaiga Gusii go sekenyi andons ne abane nsengima ensengi to chaka no ko nsengima tumagotira Gusii ga ngoko koke Gusii ga uzana yo ko igoki asaba mura ntwato muchezaji okoroku ogeji umungano ule mutambe yo sabana midfield imbi yago chesa torure bono gaiga nande scout bono Kenya Kenya wagosoli mbaro oyo litayete nasigete mogosoli McDonald Mariga torure Kenya bono tonde toline ndege tonde se isiko
Inteni nganje tomo gosori oko akera Real Madrid okoro ku Vinicius Junior. Iyo inere nganje. Na kyo kwancho mo gosori ogwaka forward na ni go gwaka midfield. Omete ko bwati. Ko bwati. Okay, akaro to kwanda igoro ya amangana ya isko. Intim kero go support mi IPL. Iga IPL Arsenal. Arsenal. Namba renga makolete. Namba isa. Namba renga wana more. Sai. Ete bobunete ne ina nyuma lige tara chaka ninu motanga ine. Arsenal. Ini arranging orders. Okay, mwancho murega to skawasian kolenta itena ndo so amangana gete twarura ya go Starlets to kwana mangana Shabana. Mwancho murega timu ya Shabana FC nige bwato go sabere na nechiko soa ime ya KPL. Karabone ngani namba isa nemo ekaroli tukoria lego chiko sorry eko sorry bone ngango tebu ne timu ya Mwatate United. Okobwa kwa wale aseri tukoria lero kora bari bali usuka namba isa tonde ase studio ya itya kabere torige na kia coach ya Shabana ya betege kone karabango wasane timu ya APS bomete karaba ile tegoriamo asibosa. Leo ijakuwa ngumu vile watu wanataka kuchukulia, but inakuwa ngumu kwa sababu ya match officials. Zote tunaongea na inachukuliwa tu rahisi. Timu kama ina nini kupanda, wacha wapande na uwezo wako nao. Lakini sasa kama kila wakati itakuwa watu wana complain kuhusu referees na inachukuliwa rahisi, I promote football. But game imechezwa, jana wamejituma. Bana sisi kitu tunajua ni lazima tufight. Tunafightia promotion, na tufight tu kucheza. Tunacheza tunafight promotion. Either iwe namba 3, namba 2, iwe namba gani, but ni hapo sisi tunajua tutakuwa. Tunashukuru sana fans kwa sababu anytime wanakuja kwa wingi hivi inatupatia motisha na kuonyesha kuna kitu pia nao wanataka kutoka kwetu, so inatupatia nguvu ya kujituma zaidi. Game next nadhani tunaenda Mwatate, so tuna need kurudi prepare zaidi kwa sababu ni points tunataka, so ni points tunaenda kutafuta. Mimi naelezea tu hadi ni deni na walijua hali yetu, ndio kwa sababu walituahidi hivyo, so kama wanaweza kukumbuka. Oino mwadi coach wa timu ya Shabana okwana na kiba bwato go semerbo chiko soa ase ligi ya KPL ninyora wikirabone gani go na kawo tebe bane namba isano nemo okobwa kwale rekara bali me yagundani stadium ngokora wasiko ikachi namba ose namba ya gatatu na go kinyo go semere kwabo go soa ime ya KPL mono kubatika na oroche Shabana ne che soa ime ya National Super League. Omete ko bwate kani chigemu ile ngabati gai. Chigemu bona gai chitigarite chigemu isato. Ekero kurusi ya lero bakubuga eba usukana mpaka namba isato na ndi timu isato chogo chitakeire chichiko suka uchiase KPL. Eye konyo bwati omete ga ubono. Onye kenyo bwate chi point chinyinge. Ibere go isato. Pase gwaka ewini chigemu echi isato. Abu barabu bapandire. Aina mangana kubatikana lead yo mugosori ogusi Starlets kono monchu murigeria abagosori gose abatioteri ba wikira na seviti we timu ya Shabana mbaye getasegetikeria Bomet Green Stadium asba kwandeta mangana abera atato igoro yosemere kwabona na kiyo mugosori ya ringi karabangosa ne PS Bomet to da studio ya kabere torigereri na gotegera chingwana chao Yatangoro kwa sensani ile mumbi ya yarenge lakini agandukiagera tutanya robobui no sitting ara yachangia matokeo twanyora ukoligererio player karbato kutobeke gori bare ngo offside lakini linesman time ngatigo, so that was the mistake of sitting akiagera twarusi game. We fight for another day tukabwata game ya Mwatate yo punto win team. This season ni timu tubwata mbiere na baton to arusi op kulingana na timu ya last season yenere fair better and we are targeting to qualify for Premier League. Marieta ingoro ku siawe job twataga iga azumo piro ito twata korigereria twaru ari naro asaimara mupiro iga twacha twarero mupira mbuyorenge kabisa wachezaji wetu wachiesi lakini goli twabungu goli yarengengia linesman gari time ngetie bendera kali twengo cheza rera ama fans aitu moja ti
Tutete next time moja asobonge kabisa na mpira kwa muya. Game ilikuwa poa, tumeenjoy actually. Next we expect mashabiki watoke nyumbani wafike. Ndo timu yetu inacheza vizuri. Let's support them. Wanatutaka sisi kama loyal fans. Tukae tukifika kila wakati. Hata wakicheza mbali tukae tukifika. Patega limosi biamore. Tuachire game ya lero ne abatoitiru. Stiri chige munjira wachitigale tange star isano iga. Na bato isekori ki point yechi bya nyanga twasoire ligi. Iga mashabiki to support ye team ne aba ya rusi lero chige mchinde cha chitigale Mombasa weekend no torenga chi fans to support ye team ebwe tutete ko soire ligi round ye regardless ki abarero. Nyore timu ya Shabana gati yechi timu chiri chibwate abatiotere go some following some mashabiki amange ime ya nse ya Kenya. Wana ukwanda igoro ya mashabiki maybe umatekera go sole go Starlet na bongali shabiki yae. Ngiora kwanda igoro so far ngiora kwanda timu ya Shabana. Njege ntonda abatebi. Chigemu eji bagwake ya ro bagwake win. Echichi atigaire isato. Wajitume. Baligi chipointi echikianda. Elinde na intule nde watu wakirisa se pulime. Narenga kiawa. Ngakie nere yabo yokopa. Mwancho mure korende gotikana na yu mugosari go say assistant coach ya timu ya APS Bomet yibono etanga na aseligi ya National Super League niga kwandeta mangana muna timu ya Shabana ngati ya timu chiri ko ba a challenge na nde bancherante challenge korenda mwali bari tuko bakaba abawinta tonde ase studio se ensemo ya kabere torigeri na ki assistant coach ya APS yango kwana. Kwa majina naitwa Oscar Agwona, assistant coach APS Bomet. We had prepared well for this game and for real the result that tumepata. Ni vijana kujituma plus Mungu mbele yetu, Mungu anatubeba. Tumeng'ang'ana tukapata hiyo results positive. Na inamotisha kwa vijana sababu itatusaidia pia wakati tunaenda away na motisha ya nguvu ili tukaweza kupata results zenye ziko positive away. Tunashukuru kwa hiyo results. Shabana pia ni timu nzuri, wameprepare vizuri. They gave us a challenge na tumekubali challenge yao. Ila tu umaarufu wetu ndio na ujasiri wetu tumefuatia bao tunaweza kuepuka na point tatu. Mechi zetu tunasalia, tunajipanga vizuri, lazima tukaweze kupata ushindi ili tukaweze kupata mwanya Premier League, sababu ukiangalia hapa nyuma timu ziko nyuma yetu ni timu ziko na possibility pia kuingia Premier League. So hiyo challenge iko nyuma, wanatupea hiyo challenge, tunapush kulingana na venye wanapush nyuma yetu. Na tunataka tuweke hiyo gap ili tukaweze kupata nafasi ya Premier League. Mwancho mure niga amangana utteuna timu ya Shabana wikarabona iganchira bekana ime ya Gundanyi Stadium yakarikosa ni timu ya Mwatate. Wana inu timu ya Gosi Starlets na kora ni maiga kego. Mambi mu bwate go sori ngai mo chiko sori. Ambi to kwenda egemo mate kadongo. To chucheza ne timu ya Gideons. Ngayon second leg mo chiko sori nero sen first leg. Secondary. Litangani bachite. Karo bacha na kimwa bakolete. Wasana kibaba kolete. Litangani bachite. Tolenge resi yegeti. Bagatoka chigolinye. Ego 4-0. Wone kama tete mo oroche eko sori ya mambi mwira nioko bako. Sai. Ejera tuwe pangete. Mambiaro. Otati. Ego moliwe chiko Valencia segeti. Mambi to bapangere to kwenda to baite to ira. Mwanjumure aina ya Gosi Starlets na tuko baganiria mayase go sori ina mambia kero matekera mobwete na into tuabwire una Ndizi TV. Akero to kwanira mangana National Super League kero to chukora senseme yo ebimina na niko byariga niri go sibiga ndeta asebiti ime ya Kenya. Aseke mina no kyam osasegeti kyamuranga stadium timu ya Muranga nige ko nyariga ni timu ya Celebrate asabone bagandete go sori yabo timu ya SS Asad nige eko sori amone timu ya APS Bomet ya timu ya Shabana ase wikeria ya timu ya Coast Stima nero nige nyariga ni tigo senige gandete go sori yabo timu ya Migori Youth ase timu oseke mina nege tindi ngati timu ya Mwatate ne timu ya Shabana abo ange timu ya Gosi FC ejiko sori amone timu ya Fortune Sako kubwa kwa Gosi FC abangyo ngokoranyia matumaini gose osemeria timu ya Shabana gosomia KPL nando buna rimweka ko Mageka nigateba wikara boniga timu teyere National Super League
ego chikosuka igono gosemerio ko yochia se timu ya Gusii FC na baitwa na babua kiara kwenye bale asi na mbembe ono kubatikana no kurusiwe timu ya Zukericho timu ya Dandora Love ni timu ya Coastal Heroes chokurwa ase ligi ya National Super League gono matumaini gosoko semerio ko ya yochia se timu ya Gusii FC eyo ikarabona itariko karibu ya ase ligi yibona karo tochi kokola mangana ya National Super League wikirabona yangwate ya mugosori kuruko gech neroko wakiri karo kombe timu ya Gusii FC ni timu ya Shabana mugosori kile ko waki asa tigana ni nambeli yako gosori mugosori naro gote banonye kare maybe go Gusii simbu yako gosori mono aba Gusii chezaji ba Gusii FC bangetimba maiti lakini oyo kabeiro olekoro kukados Samuel na mutambwete ewo monchumore ikirabuno tokora kore akigotono mutumako wechita kai emo igaibere tukerana ndorine ndege turigere ingikerne ndete ime ya Rabat Morocco turigere ingikerne ndete asense ya South Osase continent ya South America na ime ya England torigere inki kegendre toro to basa kusuka enero Ndizi TV mesa yechiko soni jingoro kwa Omosae James ondia kitu top scorer. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Mwancho murigere ndege yendinete ya Ndizi TV nigo yakire aso muchora bat asense ya Morocco amamera ne a women Africa